ilo voter registration yabantu bakithi ayizange isethuse ngitsho la kancane ngoba sivele into ade si expecta abantu bakithi sebanyamba sebakhathala ngokuvota ngoba for the past 37 years awukazi kusincede ngitsho la kancane kunceda uThembo uyabe votele lemule yakhe sizadla senze konke isihole kodwa wena on the ground kuyanzimela even lami omvoteleyo ukubana ngikumele laphana ikakhulu nxa ku opposition ungakwanisa ukuthi uncede nxa ukuthi ukuzana but nxa ku opposition ngeke ukwanisa lokho so abantu bakithi singaze sebakhuthaza okungakanani but on the ground bona hayi abasafuna ukuvota ngoba ukuvota sokutshengisele ukubana kuloncindezelo njalo lama electoral reforms lawa abatshoyo awaka implementwa so nxa usithi uyevotela ukuvota lokhu abantu kungahamba kuyabhalisa ekhaya baba sebadela indaba leyi ayikazi produce any positive results yikho abantu sebediniwe sebedelile abantu sebebona kungcono umkhumbulo nalo ukuthi akwehlukwane ngoba amavota akaze abancede lutho lobo ngaze ufake yonke effort usuke lapho usebenzisa ama logistics akho ekhaya uyelungiselela ukuvota uzadana at the end of it.